Eckhart Tolle, Nova zemlja, željenje, potreba da se ima više. Ego se identifikuje s posjedovanjem, ali njegovo zadovoljenje time je relativno plitko i kratkog veka. Skriveno unutra ostaje duboko usađeni osjećaj nezadovoljstva, nepotpunosti, nedovoljnog. Još uvek nemam dovoljno, zapravo su reči kojima ego želi da kaže još nisam ispunjen. Kao što smo i videli, posjedovanje, koncept o vlasništvu predstavlja tvorevinu ega, koja treba da mu pruži čvrstinu i trajnost i da ga istakne, da ga učini posebnim. Pošto niste u stanju da pronađete sebe u posjedovanju, postoji još jedan snažan nagon u njegovoj srži, a koji je sadržan u strukturi ega. Potreba da se ima više, koju takođe možemo nazvati željenje. Nijedan ego ne može da opstane duži period vremena bez potrebe da ima više. Stoga željenje održava ego u životu više nego što to radi posjedovanje. Ego želi da želi više nego što želi da posjeduje. Površno zadovoljstvo posjedovanja uvek se smanjuje s još većom željom. To je psihološka potreba za tim da se ima više predmeta s kojima se može identifikovati. To je zavisnička potreba, a ne istinska. U pojedinim slučajevima psihološka potreba da se ima više ili osjećanje nedovoljnosti koji su veoma karakteristični za ego prenesu se na fizički nivo i time u neutaživu glad. Bulimičari često teraju sebe da povrate kako bi nastavili da jedu. Njihov um je gladan, a ne telo. Ovaj poremećaj u ishrani biće izlečen ukoliko oboleli, umesto da se identifikuju s umom, dođu u kontakt sa svojim telom i time osete pravu potrebu svog tela pre nego nadri potrebe egoičnog uma. Pojedini egoji znaju šta žele i idu prema svom cilju s nemilosrdnom i okrutnom odlučnošću. Džingis Khan, Stalin, Hitler, da nabrojim samo neke od ljudi koji su bili veći od života. Energija koja leži u središtu njihovih želja, međutim, stvara suprotnu energiju jednakog intenziteta, koja na kraju vodi ka njihovoj propasti. U međuvremenu, unesreće i sebe i ostale, ili u slučaju većih od života, stvore pakao na zemlji. Većina ega ima kontradiktorne želje. Žele različite stvari u različito vreme ili čak i ne znaju šta žele, osim da to nije sadašnji trenutak. Nemir, nespokoj, dosada, uznemirenost, nezadovoljstvo, sve su to rezultati neispunjenih želja. Stalna želja je strukturalna, te nijedna količina sadržaja ne može da ostvari dugotrajno ispunjenje sve dok je ta mentalna tvorevina prisutna. Intenzivno željenje koje nema poseban cilj često se može pronaći kod ega koji su još uvek u razvoju, što je slučaj s tinejdžerima, od kojih određeni broj konstantno osjeća negativnost i nezadovoljstvo. Fizička potreba za hranom, vodom, skrovištem, odećom i osnovnom utehom trebalo bi da se lako zadovoljava kod svih ljudi, da nije debalansna u sredstvima koji su rezultat sulude i grabežljive potrebe da se ima više, pohlepnosti ega. On pronalazi kolektivni izraz u ekonomskim strukturama ovog sveta poput ogromnih korporacija, koje su zapravo egoični entiteti koji se takmiče jedni sa drugima u tome ko će imati više. Zaslepljeni su profitom i s apsolutnom okrutnošću pokušavaju da dođu do njega. Priroda, životinje, pa čak i ljudi i njihovi poslodavci nisu ništa više do brojke na zaključnom računu beživotni predmeti koji treba da se iskoriste, a potom odbace. Misaoni oblici mene i moje više od ja želim, meni je potrebno, moram da imam i nije dovoljno, ne odnose se na sadržaj ega, nego na njegovu strukturu. Sadržaj podleže promeni. Sve dok te misaone oblike ne prepoznate kod sebe, sve dok ih niste svesni, verovaćete svemu što kažu, bićete osuđeni da ispoljavate nesvesne misli, osuđeni da tragate, da ne pronalazite, jer sve dok ti misaoni oblici delaju, nijedan predmet, mesto, osoba ili stanje neće vas zadovoljiti. Sve dok egoična struktura postoji, nijedan vas sadržaj neće zadovoljiti. Bez obzira na to šta posjedujete ili dobijete, nećete biti srećni. Uvek ćete biti u potrazi za nečim što obećava veće ispunjenje, za onim što garantuje da će dopuniti vaš nepotpuni doživljaj sebe i ispuniti osjećaj praznine koji osjećate u sebi. Identifikovanje s telom.
Pored poređenja s predmetima, drugi osnovni oblik identifikovanja je identifikovanje sa svojim telom. Kao prvo, telo može biti muško ili žensko, te polna identifikacija postaje značajan deo ljudskog ja. Pol postaje identitet. Identifikovanje s polom podstiče se u ranom dobu i primorava vas da prihvatite ulogu, uslovljeni obrazac ponašanja koji utiče na sve aspekte vašeg života, ne samo seksualni. To je uloga u koju se mnogo ljudi uplete, češće u tradicionalnijim društvima nego u zapadnjačkoj kulturi, u kojoj je identifikacija s polom počela da jenjava. U pojedinim tradicionalnim kulturama najgora sudbina koja može da zadesi jednu ženu jeste da ostane usedelica ili jalova, a za muškarca da je impotentan, te da nije u mogućnosti da ima decu. Ispunjenje života se shvata kao ispunjenje polnog identiteta određene osobe. Na zapadu fizički izgled u velikoj meri doprinosi načinu na koji se doživljavate. Njegova snaga ili slabost, lepota ili ružnoća, osobine koje se mogu uočiti prilikom poređenja sa drugima. Kod mnogih ljudi njihov osjećaj vrednosti usko je povezan sa njihovom fizičkom snagom, privlačnošću, kondicijom i spoljašnjim izgledom. Mnogi osjećaju da se njihova vrednost umanjila jer sebe doživljavaju ružnim ili nesavršenim. U pojedinim slučajevima mentalna slika ili koncept o svom telu predstavlja potpuni poremećaj stvarnosti. Mlada žena može sebe smatrati debelom i stoga se izgladnjivati, a da je zapravo prilično zgodna. Nije u stanju da vidi svoje telo. Jedino što može da vidi je mentalni koncept o svom telu koji kaže ja sam debela ili udebljaću se. U korenu ovog stanja leži identifikovanje s umom. Što se ljudi više identifikuju s umom, pojačava se egoistična disfunkcionalnost, tako da je primetan drastičan porast slučajeva anoreksije tokom poslednjih decenija. Ukoliko bi obolela osoba bila u stanju da pogleda u svoje telo bez dodatnih predrasuda svog uma, ili kad bi bar mogla da prepozna te predrasude i ono što one predstavljaju umjesto što veruje u njih, ili još bolje, kada bi mogla da oseti svoje telo iznutra, time bi moglo započeti njeno izlečenje. Oni koji se identifikuju sa svojim dobrim izgledom, fizičkom snagom ili sposobnostima, pate kad god jedna od tih osobina počinje da bledi ili nestaje, što je neizbežno. Njihov lični identitet koji je zasnovan na tim osobinama u opasnosti je. Bilo kako bilo, lepi ili ružni ljudi zasnivaju značajan deo svog identiteta, bio on pozitivan ili negativan, na svojim telima. Tačnije, oni zasnivaju svoj identitet na misaonom ja, koje pogrešno povezuju s mentalnom slikom ili konceptom o svom telu, koje na kraju krajeva nije ništa drugo do fizički oblik koji deli sudbinu ostalih oblika, nepostojanost i neizbežno propadanje. Izjednačavanje fizičkog tela koje opažamo čulima i koje je osuđeno da stari, vene i umre s ja, pre ili kasnije vodi do patnje. Uzdržavanje od identifikovanja s telom ne znači da ga zanemarujete, prezirete ili da više ne brinete za njega. Ako je snažno, lepo, krepko, onda možete da uživate u tim atributima i da ih cenite dok traju. Takođe, možete da popravite telesno stanje kroz ispravnu ishranu i vežbanje. Ako ne izjednačavate svoje telo s onim što jeste, kada lepota počne da bledi, krepkost nestaje ili telo postane onesposobljeno, to nikako neće uticati na vaš osjećaj sopstvene vrednosti ili identiteta. U stvari, kako telo počne da slabi, bezoblična dimenzija, svetlost svesti može lakše da sija kroz oblike koji blede. Nisu samo oni ljudi koji imaju dobra ili skoro savršena tela skloni tome da ga izjednačavaju s onim šta predstavljaju. Na isti način veoma lako se možete poistovetiti s problematičnim telom, te telesne nedostatke, bolest ili invaliditet učiniti svojim identitetom. Tada počnete da doživljavate i vidite sebe kao bolelog od ove ili one hronične bolesti ili invaliditeta. Doktori i ostali koji vam neprestano potvrđuju vaš zamišljeni identitet paćenika ili pacijenta posvećuju vam mnogo pažnje. Vi se tada nesvesno držite te bolesti jer je ona postala eminentni deo vašeg doživljaja sebe. Ona je postala još jedan misaoni oblik s kojim se ego može identifikovati. U trenutku kada ego pronađe identitet, ne želi da ga pusti. Začuđujuće.
Ego koji je u potrazi za snažnijim identitetom može da stvori bolest što često i čini kako bi se kroz nju ojačao.